Srpske zna koje vakcine, koja je vrsta. Rekao je ministar da je znači ova engleska znači jedna od 3 multinacionalne jake kompanije, a da li će ona imati ove sastojke ili ne, što su u Njemačkoj bili spremni. Da vam kažem, vezano oko pojedinosti za tu vakcinu, ja ne znam, u stvari... Mada institut treba da ih prihvati i distribuira. Ministarstvo, da, institut će raditi distribuciju, ali kaže ministarstvo vodi, postoji radna grupa iz koje evo danas nije niko ovdje, iako... Oni očigledno puno radi, nemaju vremena za priču. Znate koliko je vremena potrebno da bi se jedna vakcina testirala? Evo, neka kažu... Evo, gospodin neka kaže. Koliko je potrebno da se jedna vakcina testira, a pogledajte koliko je vremena prošlo. Najmanje 3 godine su bili... Znači vakcina su proizveli vakcinu pre nego što se zvanično pojavila bolest. To nije nemoguće. Pa evo, da samo kažem što gospodin Petrović govori, inače da kažem, izgleda da mi na prvi pogled da imamo više različite nego što stvarno jeste. Kao što je rekao profesor Golubović, svi se mi slažemo o prirodnom načinu života i dosta stvari ja to i pokušavam praktikovati i svi pokušavamo se vratiti prirodi, što je naravno problem u današnjem društvu. Ali samo da jedno kratko objašnjenje kada kažem zašto stalno govorim vezano za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ja sam ovdje predstavnik institucije. I ja imam saopštenja Svjetske zdravstvene organizacije. Čitam naravno i druga saopštenja, ali ne vidim tamo baš da je to utemeljeno na istraživanju. Ali sad ću govoriti kao profesionalac koji 20 godina radim vezano za imunizaciju. Od onog izvođača na terenu do koordinatora, do onog kome dolaze prijave o neželjenim efektima. I prema tome, znači to moje iskustvo govori generalno o vakcini. Kad je u pitanju ova pandemijska gripa, mi možemo govoriti da li je sad istina, da li je postojao taj virus ranije, da li je proizvedena, nije li, da li je dovoljno, kao sad dosta je u stvari primjedbi da je kratko vrijeme da bi se moglo ispitati, da bi se mogla ispitati i tako. To sad ne mogu reći da li je... smanjeni. Da vam kažem, sama vakcina uglavnom sada sadrže komponente uglavnom koje se nalaze u sezonskoj gripi. Činjenica da jeste onaj, ajde da kažemo, glavni sastojak vezan za imunni odgovor, dakle da organizam proizvede, znači odbranu, jeste nešto novo. Ali sam htio, pa su me malo sada poremetili vezano, znači za same vakcine. Mi sad, međutim, imamo možda dobra stvar po prvi put što smo mala zemlja, pa moramo čekati u redu. Mi smo i malo tržište. Dobro da ispitaju ostali se, da. Evo malo izgleda ovako, ali eksperiment se sad dešava u svijetu. Mada jedan gledalac rekao dok mi nabavimo pola će i povnijeti. Pa neće, sreća, neće se, nadam se desiti. Dakle, 70-80 milijuna se u svijetu već vakcinisalo osoba i svaki, dakle, se stalno prate reakcije. Ali sigurno je da problema i da raznih ima dilema oko tih vakcina i u svijetu. Oko vakcina. Inače ima dilema koji se mi bavimo i vjerujte da smo mi daleko oprezniji, daleko više razmišljamo od niz mogućih, ali stvarnih problema koji se mogu desiti nego li ovo što imamo u člancima i ponekad dođe na nivo rekla kazala, što je vrlo opasno. Ja govorim ne zbog nas ovdje. Jasno, nego zbog gledalaca, zbog njih radimo. Ovo je zbog gledalaca. A zato posebno pitanje jer ljudi čitaju, gledaju i one prilike koje smo vidjeli, to su druge televizije objavile. Da sam uzeli samo isječke. Željko Čejić, dobro večer, izvolite. Dobro večer. 2 konkretna pitanja, molim vas. Koliko je efikasna antivirusna terapija sa, na primjer, već lijekom koji ste pominjali ili nekim drugim? I drugo pitanje odnosi se na koji je krajnji stadijum primjene te terapije da bi u stvari ta terapija i stvari bila i efikasna u smislu izlječenja. Hvala. Pa mislim, antivirusni lijek, Tamiflu, to je inhibitor neuronamidaze. Lijek se primjenjuje i najefikasnije ukoliko se daje u prvi 48 sati. S vremenom... Da, izvinjam se, moram sad tu da reagujem. Tačno, to sam više puta čuo i to svi kažu, znači u roku 48 sati da mora da se uključi i da tad je najbolji su efekti. Ali sve slučajeve za koje sam čuo, rijetko je ko odmah dobio to. Zato što prva 2-3 dana svi kažu sačekaj, možda je to viroza, ajde ti iđi kući, popi aspirin, Andol, C, ovo ono i tako da uglavnom prođe 4-5 do 7 najmanje dana. Pa da vam kažem, ja sad ne mogu na to vam dati nekakav konkretno, to je jedna, kako da vam kažem, sveopšti problem organizacije cjelokupne našeg
zdravstvenog sistema, kako se javljaju, kome se javljaju, gdje prvo idu, ko se o njima može propisati, da li svi stignu na infektivnu kliniku. Timove porodične medicine? Šta smo radili? To je, mislim, to ćete pitati ministra. Ja, mislim, kad dođe? Ne znam. Mogu pomoći, iako nije baš, kažem, ja sam terapije, ali je, znači, preporuke su tačno najbolje 48 sati, ali se ne daje svakome. Zato što nema potrebe, dakle, lakši slučajevi nema potrebe. Ako bi svima davali, postoji opasnost i nus efekata lijeka, ali javljanja i otpornosti tog virusa na lijek. Imate slučajeve gdje su govorili da su lakši pa su završili na respiratoru. Imate slučajeve da su jedva izvukli. Moja kolegica, prijateljica jedna iz Sarajeva, 7 dana su je, da kažem, vozili od jednog do drugog ljekara i tako dalje. Dakle, ne samo pojedinačni slučaj, već da vam kažem, riječ je o tom da ta klinička slika može vrlo brzo da se mijenja. To bolje znaju kliničari, to je više veo profesor. Dakle, dramatično se mijenja. I zato, kažem, ide se uvijek, ali se moraju dobiju i kad na kućno liječenje dobivaju tačno uputstva šta, kako telefon da kontaktiraju, s tim da, dakle, najbolje, ako se procijeni prvi 48 sati, s tim, ako dođe do pogoršanja kliničke slike, smatra se da i tad nije kad se isto uvodi. Mogu li ja? Može, pokušam odgovoriti. Gospodin Čejić je postavio pitanje kako djeluje Tamiflu, otprilike tako nešto. Da, i koliko je djelotvoran. I koliko je djelotvoran. O njegovoj djelotvornosti mi još ne možemo da govorimo jer nema kolektivnog iskustva dobro. Kako djeluje? Djeluje otprilike kako je kazala doktorica Vidović, samo da ako dozvolite malo bih razjasnio. Inhibitor neuroaminidaze. Šta je to? Dakle, on blokira sistem virusov koji virusu omogućuje da priđe ćeliji i da se prilepi za ćeliju, a ne da uđe u nju. Dakle, to otprilike kao kada biste autu skinuli točkove. On ne može da krene. Zašto ga treba dati unutar prvih 48 sati? Zato što virus, ako prodre u ćelije pomoću onoga svoga drugoga sistema, hemaglutinina, onda on se vrlo brzo, kroz minute, a u svakom slučaju kroz nekoliko sati, umnožava u ćeliji koju je zarazio i širi se kroz druge ćelije. Dakle, prvih 48 sati je onaj kritični moment kada zapravo vi eventualno možete da taj požar koji virus napravi, požar pod... Jasno, uglavnom se ne daje. Da. Pa zato što u tome trenutku možete da budete Nobelovac iz ovoga, niko ne može da postavi dijagnozu influence. Može da postavi dijagnozu sumnje na nešto što mi zovemo sindrom influence, dakle, na sumnju na nešto, na bolest, na način početka bolesti kako počinje, barem meni, 20 poznatih bolesti. Vi u tome trenutku nemate pravo davati medikament. Naprosto nemate pravo gatati. Zbog toga se tako preporučuje. I naravno onda i pro i kontra strane imaju pravo. A ako mi dozvolite... Samo kratko, pošto imamo... Ako mi dozvolite, u tih prvih 48 do 72 sata dogodi se sve što se događa sa virusom. Imunitet još ne može da reaguju. Mogu da reaguju neke druge supstancije koje ćelije stvaraju. I stvara se jedan fenomen koji se danas moderno zove citokinska oluja, koji pravi zapravo simptomatologiju gripe. Prije nego što imunski sistem izbaci virusa ili ga blokira. Dakle, prvo zadimi pa se onda vidi vatra. I onda mi kasnimo, ali dobro. A mi kasnimo. Dobro se, gospodin Petrović, samo još Miru iz Banja Luke da čujemo, da uključimo gledalce. Dobro večer, izvolite. Da li imamo Miru na liniji? Očigledno veza prekinula se dok čekamo još posljednjeg gledalca za večeras. Gospodin Petrović, htjeli ste više puta da reagujete. Ne, teo sam kada je gospodin, ali vezano za ovo o čemu je sad govorilo. Pogledajte, nezdravo stanje tela, čovekovog tela, je da postoji veliki broj antitela u nama. Danas je sistematska imunologija jedna izuzetno razvijena medicinska disciplina. I mi znamo da je nivo odbrane čoveka na nivou ćelije. Kada čovek živi zdravo i kada dođe neprijatelj, agens u naš organizam, ćelija luči antitela i bori se bez problema protiv svojih napadača. Mi danas imamo situaciju da kad se dete rodi, ona odmah dobije koktel vakcina. Radi se revakcinacije i čovek sve vreme je prepun antitela.
To je jedno bolesno stanje organizma. To nije zdravo stanje organizma. U zdravom stanju organizma čovjek nema antitela. Čovjek ima zdrave ćelije koje su spremne da se bore protiv bolesti. Ovo što je gospodin Golubović pitao, da li mi